Kasongo ye Mombali nanga Kasongo mbona wewo Songa libala Sanibonani babukeli kusaseyilo iChampion leli siyaphinda siyahlangana futhi kuyo iClassified TV ngawo amanyala kuba ilelo dlanzana ke liba nesibindi sokuzovela ngaphambili nawalo amanyala kwazise nawe phela ungaba naso isibindi sokuthi uzovela nawakho amanyala ngoba phela kuyimvela kancane ukuthi umuntu akhule kube uholokoqo lwentshebe noma uholokoqo lwebele engakazi abe nawo amanyala bayabhala abantu basenekela indaba zabo njengoba zinjalo sibese-ke nathi sesiyanenekela zona zinjalo namhlanje-ke senekelwe mangingachithi isikhathi mangilidonsa udaba nizizwele mathupha ukuthi luyisima kanjani. Luyisima kanjena sanibonani eMafiki igama lami nguThabo ngiza nodaba lamanyala lana angifuni ukuyidonsisa ngibe ngiyilanda kude ngizaqonda ngqo epointini kusho ukuthi ngelinye ilanga ngiyolanda intombi yami phuma ekhaya fonela intombi yami baby sengisendleleni baby nangempela okay akho inkinga sithanda sami zangitshela amasola egate ngiphume izikhathi obani o9 ngiphume thema ngekandlangisa hey madoda nazi sibutubutu siza lapha sihamba nje kancane ngisifale ngithe mamas ngayo mama zami kunjani athi hayi ngi-right wena ngithi hayi nami ngi-right awu ulibangise ngakuphi athi eish bengiye endodeni yami but-ke manje ayisalibamba ucingo and angazi nokuthi ihlala kuphi ngiyaqala ukuyivakashela ngithi awu manje nje bosozitshela ukuthi vele iyolala ihlatshiwe bese siyahleka bese ngithi hayi ngiyadlala so vele nje bozimisela ukuthi kahle kahle uyoba nayo today nathi ya kunjalo ngithi ayazini mina ngubani so masenze kanje angimboni kahle ebusweni yabo but ngiyabona ukuthi hayi sisiyadlona selithanda ukukhula ngithi masenze kanje ngoba phela bosophuma evele uzitshela ukuthi awuzulala endlini masihambise kama athi akho inkinga shwi sika hayi masifika nangempela bani ngifaka iflight ilento ifoni ku-flight mode ngenzela lo ebengiyakuye phela ukuthi angasangithola hayi nangempela sifike endlini nalo hayi masingene endlini wayiqhakha ilight bana yes umuntu engimaziyo and yena mayengibona ngithuka ukuthi vele naye ube ngibonile umuntu engimaziyo but asikaze sixoxe intwana yakubo sidlala nayo ibhola eish ngethuke kodwa ngingambonisi angime ngithi ungahlala lapha yayi shona ekitchen ngifike ngilungise igawulo sifike sidle kodwa ngiyeza ukuthi sengithukile phela sister elidala ngiyalazi libanjwa amahotman amadala hayi sidle sibe grand ngibese sengilungisa nomendlana ngithi ayazini singarelaxa nje empedeni light iTV sisibukele imovie sibukele imovie manje sekunzima ukuqala indaba ngoba sengithuswe ukuthi sister engilaziyo and ikhona nenye indaba engimazela yona and manje anginabo oplastic la endlini abange 1212 izikhathi seko 11 ayingiphume ngijump igate ngiye komnye umngane wami hey mfethu kangizame phela ngezinto zokuvika namtshita athi yazi ngisele nathu ngithi akho inkinga lahlela angayi ethumbu yele endlini nayi impela mangifike ngiqale kumsebenzi ngisebenze phinde futhi ngisebenze angizwa ukuthi futhi umdlandla wokusebenza ukhona noko igolide alikembiwa kakhulu umgodo ufuna igolide noko
usasemncane. Hayi, ngizwe-ke manje ukuthi ngifuna esithathu. Hey, sayithola kanjani? Ngizayithola kanjani esithathu? Ngoba phela manje ngiphelele oplastic. Hayi ngithi angeke ngiyi. Hayi ngo-1 kusho ukuthi avena abona ukuthi angeke. Uyangiphethela no. Azibambele yena. Ngizwe selithinta igiye selifaka ku-1 elifaka ku-2 elifaka ku-3 elifaka ku-4. Hayi ngithi uNkulunkulu uyongixolela. Ngiqala umdlalo futhi. Sadlala. Saziphinda zithe mazithi 3 ngamhambisa. Phelezela lapha wasavuka ngo-3. Wathi hayi ucela ukugeza ukwenza ukuthi afike noko right ku mbekela amanzi ngibuye imthelela geze. Washa. Simazithi 4 besiphuma. Sesama phela ngo-4 yazi na ukuthi sekulungela kona ukuthi kuze. Sithe masibhekele lapha ngakubo bekhona uChero oqhamuka uhamba nomjida. Hayi beze mabezodlula ngakuthina yes uChero wami uphelezelwa omunye umjida usho ukuthi izolo ngithema ngimbhampisa ngoba naye vele bese zimisele ngakuthi yolala ehlatshiwe wabe sezinikela komunye umjida. Askes ngathula ngathi yes ngamjikela fast lo. Thema ngimjikela fast ngabe ngijika ngibalandela lapha. Ngithi yes kwenzakalani la ngiphethe induku. Kwenzakalani la? Ngamjida tha usho ukuthini mfethu ngithi hey wena kwenzakalani ngisho qhe ngenduku manje ngisho qhe ngenduku alahleke ngijubani. Bese ngisale nalo ngimbulale ngamampama ithini lento ayenzayo. Athi wena lo yenzayo umama omdala kangaka yini inkinga yakho? Ngithi hayi lo muntu sesiwami lo bengimphelezela besuka ekhaya. Hayi ayikho nje lento oyishoyo. Qhaba ngamampama ngahamba ngoba sihlukana kanjalo nawo lawo manyala wethu esawenza sobabili ngobusuku obodwa. Bengithi angeke ngizovela ke nawo amanyala wami. Ngiyabonga.